بسم اللہ الرحمن الرحیم. گل شاہرخ السلام علیکم. مشمارہ وتی پروگرام میں وطن میں جو تہا گون سی سربازی امرائیہ وشد کنا گل شاہرخ باندہ بلوچستان تہا یکسک اہم الیکشن بوہگا روگے اور اے الیکشن NA 260 قومی اسمبلی سیٹ گے جو کہ چاغی نوشکی اور کوئٹہ حلقہ کپی اور ماں پیشتر ودی پروگرام تہا گشتہ کہ اے حلقہ NA 260 سک باز اہمیت حامل اشی مزے سبب ہمیشہ ہیں کہ بلوچستان بعض جو ریسورسز ہستا بعض مزدے جو ریسورسز ہستا ہمیں حلقہ تہا موجود ہیں چونکہ ماں پیشتر گشتہ کہ ریکوڈیک سینڈک بھی اور یہ جو ٹیٹیان پٹی جو ہستے یہ کلے جو ہستے ہمیں چاغی ایریا تہا موجود ہستے ادا جو اگر ماں الیکشن پروسیس بچارے یا ووٹرز ٹرن آؤٹ صورتحال بچارے اگر ماں 2016 الیکشن تہا بچارے جنرل الیکشن بودتا تو کل بلوچستان تہا مارا جو ووٹرز ٹرن آؤٹ گندگت کا اسک باز کم گندگت کا بلے اے حلقہ تہا جو ہستے مارا سک باز ووٹرز ٹرن آؤٹ گندگت کا اور دومی اے حلقہ حوالے چے اہم گپ ہمیشہ ہیں کہ اشیے برے برے جو رزلٹ دیما کایا الیکشن حوالے چے آ بھی سک تشویشناک ہستا حیرت انگیز بیاں پمشکا اے حلقہ جو ہستے پری ڈومیننٹلی یا میں بوشیں میجورٹی تہا بلوچ حلقہ ہیں بلے اشی تہا اگر ماں 2016 الیکشن تہا بچارے تو مارا ایک پشتون ایک بھاری اکثریت سرا کٹا کا گندگت کا اور آئیے تعلق جو ہستے پختونخوا میپ اچھے بوتا اور آئیے جو علاقہ بوتا زوب بوتا بلے آئی باوجود آئیے اے حلقہ چے مزنے اکثریت اچھے جو ہستے کٹتا اے جو ہستے یکسک حیرت انگیز گپ ہیں اور دومی کا پمش ہیں گلے چاروں کا کہ اے الیکشنز جو ہستے باندھا جو دارک بہ گئے اے اہمیت حامل دگے ہمیشہ ہیں کہ اے جو ہستے بعض آیو کے بلوچستان جو آیو کے صورتحال ہستے سیاسی حوالے چے آئیے جو ہستے یک منظرنامہ جو ہستے پیش کنتے چونکہ شما جانے کہ 2018 تہا الیکشنز بھی بہت اگر وگیں کافی جو بعض پولیٹیکل پارٹیز ہستا آئینے شکست اور کامیابی اے حلقہ چے جو ہستے آئینے 2018 جو الیکشنز ہستا آئیے جو ہستے اسٹریٹجی ہم وتی ہمیں حوالے چے جوڑ کنا بعض جو ہستے معاملات مارا گندگا کائے گئے بالخصوص اگر ماں الیکشن کنٹیسٹنٹس حوالے چے گپ بکنے تو آلموسٹ 15 جو ہستا کینڈیڈیٹس اے حلقہ سرا جو ہستے اٹھتا گیا دومی گپ ماں کم میں باندھے حوالے چے جو الیکشن بہوگا روگیں آئی کم اعداد و شمار سے شیئر کریں گوٹا کہ رجسٹرڈ ووٹرز چن چکا ہستا جنینہ نے تعداد چن چکے ہیں اور مردینہ نے تعداد چن چکے اگر میں رجسٹرڈ ووٹرز نے نمبرز نے بچاریں تو 4,60,000 قدہ جو ہستے رجسٹرڈ ووٹرز ہستا NA 260 ہے اور اسی تہا جو ہستے مردینہ نے تعداد جو ہستے 2,74,000 ہستے اور اگر میں جنینہ نے حوالے چے گپ بکنے تو 1,95,000 جو ہستے جنینہ نے تعداد ہیں اور پولنگ سٹیشنز آنے اگر میں بچاریں تو 407 پولنگ سٹیشنز ہیں اسی طرح جو ہستے 167 مردینہ نگاہ اور جنینہ نے جو ہستے 131 کا گلچاروں کا ماوتی پروگرام باندھے گے جو الیکشن ہستے ہیں ہماری حوالے سے گپ کرنے رمے صحیح سربازی نے مگر صحیح سوائی صاحب باندھا جو ہستے یکسک اہم الیکشن ہستے ہیں بالکل صاحب مشمارہ کم ہوتی طرح شما درود اعداد و شمار داتا لیکن شما یک مزنے جو چیزیں ہستا آکم و مسنگا کہ یہ جو حلقہ ہستے یہ پاکستان مسترق کانسٹیٹوئنسی یہ آلموسٹ 700 کلومیٹرز ہے ٹھیک ہے مطلب 6 ڈسٹرکٹ سے تو قائم تھے ٹھیک سی صاحب بعض مردوں میں گوشہ گیا کہ اے الیکشن باندھا اما پارٹی کٹی یا ہار دا اے جو ہستے بلوچستان سیاست سرا جو ہستے اثر دور دا اور بلوچستان فیوچر پالیٹکس جو ہستے بالخصوص بلوچستان جو نیشنل پارٹیز ہستا آئے حوالے جو ہستے یک اہم جو ہستے مارا یک انالیسز دا شما سے چون پیم چاہ رہے ہیں اچھا شما گپ جب بعض سگنیفیکنٹ اور بعض امپورٹنٹ الیکشن بھی اگر باندھا آئیے وجہ ایسے کہ ادا یک مستقبل ہے یک پیش بندی ہمارا گندگا پیدا کے ادا نیشنل پارٹی جو ایک لبرل اور پروگریسو پارٹی ہستے اور نیشنلسٹ پارٹی بلوچ پارٹی کچھ بھی آئی جمعیت علماء اسلام گنا الائنس کو تھا جبکہ دومی نے مگا سیکنڈ جو گوشک بھی نیشنل پارٹی بلوچستان نیشنل پارٹی آئی
हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी जो एक लिबरल और प्रोग्रेसिव फोर्स है और दूमी नेमगा अवामी नेशनल पार्टी है उन्हें एक अलायंस एक होता पता दूमी नेमगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हंसते उदम फ़तेह मोहम्मद हसनी ये बचक सरदार ज़ादा उमर मोहम्मद हसनी जो उससे कंटेस्ट करने गए पीपल्स पार्टी भी हंसती तो गुशक ये भी मतलब चारक ये भी है कि बलूचिस्तान है कम व बेच तब तकरीबन मनी कहला टोटल पॉलिटिकल पार्टीज़ जो उससे ये जो कंटेस्ट फाइट करने गया और ये इम्पोर्टेंट समय वास्ता बात ज़्यादा है कि इदा खबर कपी और अच्छो शुमा गबजा 2013 हवाले है कि 2013 यक अजीब व गरीब सूरत हाल यह कि उदा जो से कि 30,000 वाला कैंडिडेट है जो से कट्टे था पश्तूनख्वा है और सिर्फ वोटिंग जो दरअसल पूरा बलूचिस्तान है मुख्तलिफ इलाके तो का आग जो हालात बीतगा सिक्योरिटी फियर्स बीतगा या जो उसते एक बॉयकॉट सूरत दिमाग का बीता लेकिन अन्नी मारा गंदगा के कि इदा जो उसते अच्छा खासा जो उसते टर्न आउट भी आइए वजह है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो बलूचिस्तान है मिनी बलूचिस्तान समझ लो कि बलूचिस्तान है तमाम फोर्सेस हस्ता इदा नंबर आजमाया इधर जो इलेक्शन है रिज़ल्ट जो हस्ते बलूचिस्तान दीम तेरा ख़ास कर गुशक भी के मकरान है खुशदार है जलावान है इधर भी मारा नोकी शक्ल तो का नोकी जो हस्ते अलायंस बनेगा देवा पैदा का इसमें तभी मामलदारी करने गए प्रोफेसर मंजूर मंजूर साहब माथी मेहनत वगैरह मई को मामलदारी करने गए मंजूर साहब बांदा जो हस्ते सक अहम इलेक्शंस बोहकर रवा गया बाई इलेक्शंस NA 260 है और बांदा कै कट्टी कुजाम पार्टी सोगमंदी कुजाम पार्टी हार दा ये जो उसने बलूचिस्तान आयो के जो पॉलिटिकल कोर्स हस्ते आइए बाबत जो हस्ते मारा जो हस्ते गुशिते और बाज़ पॉलिटिकल पार्टीज जो हस्ता वो स्ट्रैटेजी भी हम हमें हवाले चे जो हस्ते रीशेप करना शुमा जो हस्ते बांदे जो इलेक्शन बोह गए शुमा चून पेम चारे ये वर तो शुमा दुरुस्त है कि शुमा के नो के अलायंस हवाला बर करता इम्पोर्टेंट अगर तो कि जाहिर है कि नो के जनरल इलेक्शन कहते आई एक रेसल बगो एक तैयारी बगो या एक मश्क बगो और ये खासा इम्पोर्टेंट एरिया है स्ट्रेटेजिकली हम अफगानिस्तान वाला सरहद या ईरान सरहद या रायकोडे की या मतलब बिदा कैसे पेशा कुजाम के 2013 इलेक्शन बूता और कुजाम वर्ड कैसे गिफ्टेड कुर्ता है पेशा पश्तूनख्वा में पदा था तो ये हवाला कैसे इसी बात इम्पोर्टेंट ये वजह से कि पश्तूनख्वा कैसे स्टे कमिदाएं अच्छा BMP कोशिश करेंगे कि एक सीट आएगा सीट आई ग्राफ जोड़ दी हवा कैसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस के हासिल करते और इलेक्शन होते हैं नेशनल पार्टी ये प्रॉब्लम है तक कैसे JUI वो शुता नु JUI कट्टी तो कम से कम नेशनल पार्टी एक में फेस सेविंग बूथ का तो ये वजह कैसे दुरावती ताकत था अमिदा इस्तेमाल करना गए और दोनों ये इलेक्शन आशान को दिगे बड़े खास से दिगे मिलिटेंट या एक्सट्रीमिस्ट की बूता ये ना खास चीजें नहीं तो ये वजह कैसे हर पार्टी वती कोशिश करना गए कि वती सर्वाइवल कैसे आयरा मजबूत करने के वास्ता या आयो के गवर्नमेंट जोड़ करने के वास्ता या आयो के अच्छी के ताल्लुकात या एस्टेब्लिशमेंट को नजदीकी तो ये वाला कैसे दुरा पार्टी कैसे ये ज़िमनी इलेक्शन आओ कैसे वती बिसमझे के खास इलेक्शन जोड़ करता हालांकि शश अफ्तमा इलेक्शन है इनका ज़रा इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन आयोग के इलेक्शन है वाला इसी खासा कैसे इम्पोर्टेंट हस्ते हमें वजह के बात सख्त मुकाबला कैसे बुआ गए कोशिश तो हमेशा नुचारे की इनके आवाम के टर्न आउट भी दिलचस्पी भी लेकिन बलोच पश्तून कन्फ्लिक्ट के दरमियान जोड़ कर बूता आ वजह हम ये का मज़ा फैक्टर है और ये कोशिश ये बूता कि बलूचिस्तान मखसूस हालात पेशा कि कोयटा दुरा सीट कोयटा चागी या कोयटा कौमी असम्बली के पश्तूनख्वा देख भी कि जी कैसे पैरिटी भी या कैसे पश्तून बलोच बराबर है तो बलोच या पश्तून एक हम कुछ कहें कि ये इलाका में ताकि आई के तौसीफ पसंदी के नारा था आयरा कैसे तकवीत रसीद लेकिन बलोच बात सेंसिटिव बूता ये वजह कैसे बलोच वहाँ से जेवार कैसे ज़्यादा शिद्दत से कैसे इलेक्शन को मंजूर साहब मात्र जिसको नहीं लौटा कि अगर माँ बलूचिस्तान तहा चारे जो कॉम्प्रस जमात अस्ता
آنے تھا عموماً چاہ رہے ہیں کہ جو پختون استا آپ بلوچ نیشنلسٹ پارٹیز آنا جو استے ووٹ نہ کرنا اور ہمیں پہ ماں چاہ رہے ہیں کہ بلوچ جو استا آپ پختون نیشنلسٹ پارٹیز آنے اس طرح ووٹ نہ کرنا بلے ادا جو استے ہمارا یک نوکی چیزیں گندگا کائے گئے اور ہمیشہ کہ ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی اور اے این پی استے ہیں آج استے ہیں یک بلوچ جو استے کینڈیڈیٹ سپورٹ کرنا گے بی این پی اے گوما تو اسی طرح اچھے سبب سمجھا کیا ہے اسی وجہ پیشن کے بلوچستان حالت ظاہر غیر معمولی حالات ہیں ادا یک قوم یا یک کمیونٹی اور نہیں کہ آئے کیسے اونا چینا گزتا نا ہزارانی نسل کشی بوتا ہے بلوچن جنک بو گائیں پشتون خاص کر ایم پی نشانہ بوتا ہے اور نیشنل پارٹی پس افر خان فرزیدی پس آشید کنک بوتا ہے برات کے سیاد اگر سوا کے وکیلان شہید بوتا تو یہ دا یک کوشش کرنے کی بوتا کہ بلوچ انسرجنسی کاؤنٹر کرنے کے واسطہ بلوچ کو ہزارہ میرا کے کوشش بوتا رنڈا بلوچ پشتون کنفلکٹ کرنے کے پیدا کرنے بوتا لیکن میں نے سمجھی کہ کم از کم نو معاشر حوالہ یا کہ پولیٹیکل رینک کا یہ مطلب چیز موجود ہے کہ بھائی یہ اچھی کے بوا گئے یہ برزہ بوا گئے یہ اماں کے اچھی کے مخلوق ہیں اماں ایشی اکا نہ ہوں تو بیچارے ان قدر نفرت کریٹ کرنے کی کوشش کرنے کے باوجود تھننگی کیسے کس کامیاب نہ ہوتا کہ کوئٹہ کیسے ٹائنس کنتے یا لسانی بنیادہ کیسے شانچے کنتے نو ہزار ڈیموکریٹک پارٹی عام ہمیں سمجھا گئے کہ منی سنگتی کو بلوچوں کو عواریہ بغیر نبی اور عوامی نیشنل پارٹی پاس پیش آئی چیز محسوس کرتا کہ ہمارا جو جدوجہد کرنے کی بلوچوں کو عوار کرنے کی نو بلوچ لیڈرشپ منچے کچھ سو کال رچی ہستے نہیں یہ چیزا زانی تے ایشان کو عوار کرنے کی کیپسٹی ہستے نہیں اگر بلوچ لیڈرشپ کا کیپسٹی بھی منی خیال ہے اس نے کہ یہ تیمہ بلوچستان حالات بھی بڑا کہ پختون ہم بلوچ کو مرہ داری سنگی سے تیار ہے ہزارہ ہم تیار ہے کیسر ہم تیار ہے پتی کی پورا عبدال صاحب کے اپنی ریفریکٹر ہوتا یہ ظاہر سکتا کہ بغیر ہمارا کو بلوچ آواز آئی ہے ہمارا کو ایڈا کنسٹرکٹر میں ان کے سری واضح ہم مشکل ہے اور بلوچ پروفیسر منظور صاحب ماں ہوتی پروڈیوسر گوشران کی تھی آواز جو ہستے کمی حراب پیدا کے آپ پدا جو ہستے ترہ لائن تہا بزیری تے کمی دیر تہا سید صاحب صاحب ماں نیشنل پارٹی میں ہمیں سوال جو ہستے منظور صاحب جس کرنے لوٹا گیا تھا میں امید کرنا کہ پروڈیوسر جو ہستے ہمارا پدا منظور صاحب لائن سرا زیری تے نیشنل پارٹی جو ہستے حکومت ایک مخلوط حکومت بار ہستے اور آئیا اے جو ہستے دعویٰ کا کہ آئیا بعض ڈیلیور کو تھا بلوچستان تھا تو پرچہ جو ہستے نیشنل پارٹی ہوتی ایک کینڈیڈیٹ کنٹیسٹ نہ کنتے یہ الیکشن تھا تاکہ جو ہستے اچھا اگر 2013 الیکشن ہے تو چاہ رہے سیکنڈ رنر اپ جے یو آئی بھی تھا اور نیشنل پارٹیاں منی خیالہ ادا اچو ووٹ بینک نیز تھے اور موجودہ جو حالات ہے بلوچستان میں بیچارہ ایک عجیب و غریب ایک مزاج بنے تھا کہ ادا تو اقتدار ہے تو کا بے اور اقتدار ہے تو کا بھی جو ہستے ہمیشہ میں چاہتا کہ پولیٹیکل پارٹی تھا نہیں گراف جو ہستے کم بھی تو جے یو آئی جو ہستے ہر حلقے تو کا موجود ہے بلوچستان یہ جو کانسٹیٹوئنسی ہے چاہے پختون بیلٹ میں بھی چاہے بلوچ بیلٹ میں بھی ادا جو ہستے جے یو آئی ہے پریزنس جو ہستے ہستے ادا ہمارا نیشنل پارٹی ہے جو ہستے پریزنس ظاہر نبی گئے لیکن اچو کہ منظور صاحب گبجا کہ نیشنل پارٹیاں یک الائنس ہے جے یو آئی ہے گنا کوتا دیمترا جو ہستے مارا خبر کپی کہ کچھ لو اور کچھ دو ہے بنیادہ بتا جیا ادا جو ہستے بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل ہے جو ہستے پوزیشن اگر 1-1 فائٹ بھی جے یو آئی ہے گنا تو آپ بعض کلوزلی گشک بھی لیکن چونکہ نیشنل پارٹی بھی اچھا خاصا ووٹ بینک ادا ہستے تو اگر دوئیں پولیٹیکل پارٹیز جو ہستے یہ مرج با الائنس کرنا تو یعنی ایج بنی جے یو آئی ہے تو ادا جو ہستے یہ صورت گونڈے اوشتے گلو شارو کا ادام زین بریک ہے بریک کے پاس شکتے ہیں ساڑی میں